Sanibonani guys, kaMonqabile niphathela amasibela eNimba ngomhla ka-23 December. UZoleka-ke guys umane wathukuthela meze uqhawe ethi akafuna ukuyenza isejari phela ezosindisa impilo yakhe le yenhliziyo. Kusho kahle ukuthi yabona wena qhawekazi, ingxaki yakho ukuthi u-selfish wena qhawekazi. Kungani uzicingela wena kuphela? Kungani ungafuni uba siyenze le sejari? Wathi-ke uqhawe, mama ubomi bami obu, yingakho ngizithathele lesi sinqumo. Wathi wazini ngobomi wena wathi ma mina ngifuna ukuba ne-peace. Wathi wazini nge-peace wena uneminyaka ewu-22 years old, ngeke kube usuwazi manje ngempilo wena, usuwazi nange-peace. Hayibo, kwaze kwakhuza abantu endlini bebona nje ukuthi cha, sengathi-ke noZoleka useyithatha personally kakhulu le ndaba le, sengathi hhayi impela usefuna ukuyiphoqa ngenkani ingane ukuthi yenze isejari ingafuni. Hhayi-ke kuthe kusalapho-ke wamane wakhihla esikanandi-ke uZoleka ebona kahle ukuthi nakhu ezophunyuka ingane yakhe esanda ukuyithola. Usho kahle ukuthi awu kodwa Magaba, kodwa yini le engenziwa uqhawe? Uqhawe ndisanda kumfumana ngoku angikhoni, angikwazi ukulahlekelwa nguwe. Hhayi-ke uMagaba waduduza la duduza ngakhona, kodwa kubonakala nje ukuthi cha, uZoleka akaduduzeki, akayizwa nje le ndaba kaqhawe ukuthi akayifuni ukuyenza isejari. Nohlathi-ke ngala benoThumeka nabo bakhala esifanayo. Uyasho ukuthi Thumeka ukuthi yena sefisa nanokuthi-ke amnikeze yakhe inhliziyo uqhawe lapho uyazi kahle kamhlophe ukuthi nenhliziyo yakhe ayikho right naye. Ukukhala nje leso esifanayo bekadelele esibhedlela ngonyaka uqala, kubonakala ukuthi kuyambula kuyembesa nakiyo yakhe inhliziyo, kodwa uthi ufuna ukuthi ayinikeze yena-ke uqhawe, ukube nje ayilimele ngabe umnikeza yona ngoba angeke akwazi ukumbona umntanakhe yena ahambe emhlabeni kuthiwa impela lesifo senhliziyo simuke naye. Likamva-ke ube nokudabuka mebona abazali bakhe bedingida le ndaba, esho kahle uhlathi ukuthi yena angeke asoze avume ukungcwaba ingane yakhe kumnyama kubovu, uzolekha iqhinga lokuthi-ke uqhawe asizakale. Hambile-ke guys likamva wayochitha isikhathi sakhe naye-ke uqhawe ecabanga ukuthi angasamgoqela umqondo, kodwa uqhawe bengafuni ngisho ukukhuluma indaba ephathelene nenhliziyo yakhe. Usho kahle ukuthi yazi yini, mina ngibheke phambili kalokhu manje, ngifuna ukuba ngiphile ubomi bami, ngiphile ubomi bami ngendlela engifuna ngayo. Hhayi abantu beloke bendifundekela ngokuba kumele ndenze le sejari. Kuyimanje nje mina sengisemathandweni. Wathi wathi yewe kaloku, wathi uba loyo mfana, wathi u-Onga. Wathi ubungatshongo ukuthi u-Onga u-Mr. Excuse me. Wathi hayi khululeka wena, sesize sashera ngisho ikhisi. Wathi asikungcono khona ngoba ugula enhlizweni kuphela kodwa amehlo akho asasebenza girl. Uthe mebona-ke uZoleka ukuthi uqhawe is having fun, is just laughing and is not even thinking about ukuthi inhliziyo yakhe like yamfeyila. Waba namathemba ukuthi kungenzeka ukuthi sengakwazi ukuthi amconvince awushintshe umqondo ayivumele isejari. Manje-ke guys ukuxakayo ngokuqhawe njengoba ebhizi-ke ekhuluma ngokuthi we-new relationship no-Onga, kutheme kufona umawethu-ke esho ukuthi ucela ukudibana naye abethi ukuncokoncokola bedle lunch. Wavuma eshesha u-girl, kubonakala nje ukuthi nomawethu angamnikeza ithuba amkhombise ukuthi naye futhi uyamthanda. Ngazi noma u-girl usefuna ukuthi abe in polygamy ngale yinsukwana nje or lezi nyangane ezisele azoziphila, angabi na-stress nje, athande yonke into ethi uyayithanda, whether umawethu whether u-Onga, yonke into nje ayifunayo nje abese nje ayayithola, angancintshi muntu ithuba naye ngoba phela usiyazi ukuthi life is too short. Yo guys angazi, kodwa-ke into engiyaziyo ukuthi-ke uhlathi angeke avume ngisho nanoyedwa umfana ozoloku esondela eduze kaqhawe, especially njengoba esegula ephethwe lesifo senhliziyo. Wayayilwa le ndaba right, uqhawe engaguli indawo, kubonakala nje ukuthi kuthi akamshamqede umawethu meloku esondela eduze kwaqhawe. Imagine-ke masesebona-ke u-Onga engamazi nanokumazi, uzomane ebona sengathi uthatha i-advantage kumntanakhe njengoba eyigulela. Guys akupheli-ke lapho. Uzamile-ke bandla naye-ke uLazarus ukukhuluma ne-stepdaughter sakhe phela
mayelana nokushintsha umqondo ngokwenza i-surgery. Koda-ke uqhawe umtshele kahle ukuthi if ufuna ukuhlala eduze kwami awuzuthetha ngenhliziyo yami at all, otherwise nawe ngizothetha ngobaba wakho ukuthi uxolelana nini naye. Wathi musuke uya kuleyo ndawo, wathi ya i-sensitive le ndawo yatatakho, angithi same story nawe ngale ndaba yenhliziyo yami. So ngifuna wazi ukuthi njengoba nje ngiphila la, I have got few months left and andifuni uba ndixokisele. Yabona le nto le indenze ndabona uba ubomi ixesha kumele ulithathe serious. Thetha notata wakho, lungisani izinto, ndiyacela kaloku, do it for you cause ixesha lincinci. Hayi nangampela-ke guys, wayithatha i-advice-ke uLazarus yomntwana, wafonela-ke utata wakhe lona ekhanda eliqinile. Uthe nje ukuyibamba ifoni wathi, Sigqibo, ufuna ntoni? Hayi bo. Wathi hayi tata ndithi andithethe kaloku kancinci nawe. Wathi for ntoni? Ufuna uqhubeka uzondithuka unditshela uba ndi-useless kangakanani? Wathi hayi cha tata, namhlanje bendifuna nje ukuxelela uba le nto lokho esikwebhana andisayithandi, ayindisebenzeli mna. Ndibonile uba ixesha lincinci emhlabeni, so andifuni uba singayilungisa izinto kaloku. Hayi-ke guys, washo ukuthi yonke into endiyithethileyo embi kwe bendinomsindo, bendidiniwe, hhayi ngoba nokho bendihlosile. Xolo tata. Lapho uyazehlisa nje kangaka nje uLazarus, uyena oyi-victim kahle kahle. Wayezama ukuthi amkhombise utatakhe ukuthi uzizwa kanjani ngale ndlela abemtreat-a ngayo. Kodwa-ke guys, ukuthi leya ndoda yayisola, hey bo guys, lutho. Kunalokho mane wathi ya ndiyabulela for i-call, waqeda wayidropha kuqala i-phone call engakasho nanokuthi hayi you are welcome. Guys, kusho uLazarus no, akabanga selithola lelo thuba ukuthi athi you welcome cause utatakhe umane wayidropha ifoni. Eyi loya baba loya unempakamo exakayo. Uyazi mekuthiwa umuntu unempakamo exaka ukwenza, hayi utata kaLazarus hayi khona. Akupheli-ke lapho guys, uHlathi-ke uke wabiza umfowabo uThulani, bahamba baya laphaya kuZoleka, bamfica kahle esahleli noLukhanya. Bacela-ke ukuba bathi ukuba ne-conversation mayelana phela nempilo kaQhawe. Ayi guys, umane nje wathi uHlathi yena unesu lokuthi angasizakala kanjani uQhawe. Akavaze adalule kahle hle ukuthi lelo lisu yini, kodwa-ke sizothola ngomso ukuba what is on his mind. Kungabe-ke ubhuti ufuna ukuthi-ke anikele ngeyakhe inhliziyo uqubulwayo. And since vele lokhu kugula kuqhamuka laphaya kaBikitsha, yena-ke kaMabandla bonke baney'nhliziyo ezi-right, ezi-healthy. Mhlampe ngampela uzogcina anikela ngenhliziyo yakhe since vele engakaze abonakale as ubaba oqotho kubantwana. Mhlampe that would be the best act of kindness angasayenzi, ukuprova kubantwana bakhe ukuthi he is indeed a good father. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kamonqabile niphathela